Jangan-jangan nih hujan dari Kyogre. Oh iya nih, totem nih guys. Kan trial start. Nah, tuh gue lihat dulu. Utamakan save state, save state. Di sini nggak bisa save state ya, bisa sih, cuman takut nge-lag ya. Mending main save aja. Ini nyari wisi-wasi nih. Apa sih trembling? Oh nih yang ngumpul-ngumpulin ini maksud gua, jadi wisi-wasinya pada ngumpul jadi satu ikan gede guys gitu. Tuh, kalau bisa ditangkap sih gua tangkap sih. Loading dulu. Nah, baru deh. Jimuk cok. Please jangan mati ya. Wah kalau kayak gini sih ngambil pakai magnemet oke guys, karena dibantu hujan aja. Tadi makan berry cok. Tahan. Anjing nggak manggil alay bro. Gak datang dong. Datang loh. Gak mungkin dia punya ability buat ngumpulin lagi anjir. Nih mati lu berdua. Hits. Bisa ditangkap gak sih? Tangkap sih kalau bisa. Apa sih? Duh mati guys, gak bisa guys ya guys. Tar. Gue heal dulu. Dia helping hand anjing. Bagus deh. Salah. Kok jadi cepetan dia dah. Kok jadi water type aja, gak jelas banget. Ini alam-alam kenceng banget anjing. Ayolah come on guys. Ih gila tebel banget anjing. Gue tipe water loh. Jadi gak efektif kan, lu ngapain juga ngasih gue kayak gitu, kebodohan anjir. Aduh double slapnya kesulit tau, ini bisa beli 5 kali. Ngomong double slap. Siapa suruh gua diganti jadi tipe water, tipe air.
Lumayan sih ini granny guys, kayak gini guys. Tangkap sih, bisa ditangkap gak ya? Kalau ditangkap bisa, kayaknya nggak bisa sih, seingat gue. Ah, nggak bisa. Finish the trial anjing, males banget. Dari tadi aja gue bunuh. Yang penting mencoba guys. Fake out boleh. Shadow sneak. Betul. User level. Ini next set nggak perlu deh. Fury swipe butuh gak sih gue? Ability gue kagak. Tidak aja dah. Menang bro. Kalau suruh nyari sih gue males juga guys. Just come back this way anjing. Ya, dikasih tahu gerakannya kayak gimana deh. Alright, udah dong. Gila, masih aja lu gue gaya Jun. Anjir, niru tipe air aja. Wih, dapet misi gerut, cok. Dapet dive ball juga. Gila, baik banget. Sumpah digampangin guys di game ini. Nangkep Pokemonnya. Dikasih bola yang banyak aja. Did you know what's related in a red Gyarados? You did? No. Enggak lah, gak percaya gue. Yes. Sudah. Oh, oke, udah. Thank you, bro. Kita ke route 6 nih. Heal dulu, Bray. Save dulu. Oke, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di video berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.